E hia hui a te poari, e hia hui ki Wainganui te hapori. Kia tae ki tēnei wā nei e whakanui ai tētahi kura i te pokapū o Tāmaki Makaurau i te whakawhitinga o tōna ingoa ki tētahi ingoa Māori. E rua tau hoki kua pau kia hangaia he tohu hou mo te kura i haere a papatū nuku tamarua ki te tūhuratanga. He rā whakahirahira tēnei mō te kura o Rosebank i a rātou whakaaraake ana he tirohanga hou. It's a really important day for our kura. We're both unveiling our tohu hou, as well as giving mana to the ingoa tuturu o tēnei wāhi, te kura o Pātiki. I tupu ake te hiahia o te kura nei kia panoni he ingoa hou e whakapapa ana ki Tāwarohe. Kia nei ko te tahi hononga ki tēnei whenua, te whenua te kawarau āmaki. Kia nei te whakaaro nei me tautoko i te tangata whenua. I ngā rā o mua, e mōhiotia whānui te aterohe nei mō ngā mahi kohi kai. A koirā te whakahirahiratanga o te kupu Pātiki. E te wā o mua, e haere mai ngā iwi katoa o Tāmaki Makaurau ki konei, ki te tiki mai ngā ika, ngā Pātiki. Koinei hoki a te kura o Pātiki e whakatairanga ana i tō rātou whakaorangatanga i te reo Māori. Kia tika te haere ngā mea katoa i te reo Māori, ngā tikanga Māori, mērā mea katoa. Hei tā sipuloni, he kaupapa tēnei me whai whakaro ngā kura katoa huri noa. I'd encourage anyone else to do that. It's good for the culture of the school. It's an acknowledgement of te riti and the relationship with tangata whenua. And as I said, it's a sign of the times. It's kind of like, well, let's get up with the play. This is where things are at. E ke ai te kōrero, haere whakamua, huki whakamuri. Papatū nuku tamarua, te karere.